Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. UMLA jonga jirang konstituensi ba sostana sotun. Haka arpenyo terik risa arja pulai. Ula lumi ke jingilang bakerpang. Bat kinokit kam ka Western Ribohai Dorbar. Social Welfare Organization nak bentaban ya taisani bah haka bay day bat shibun ki kampen roi paper nak bentaban kintiu ya kadong kathan Western Ribohai. Ya kini ke jingilang la pelong haka hall jonga Western Ribohai Dorbar. Haka jingdon lang ringkat UMDC kathan uba Victor Rani, President Western Ribohai Dorbar. Uba N Yasroy Rani bat uskatri ka Western Ribohai Dorbar. Uba lam giskar walang nalor kiwe pat kinoy lam shnong bat urang wa shnong kapatar kama uba petal man. Thank you. Kumbanchu kudo hang new MLA uba sostana sotun. Uli kendu ikni kinoy lam jaka Western Ribohai Dorbar Social Welfare Organization. Hadian bekila syak jiet kum kinong kit kam bathamai. Hakini ke jingelang nakaliang jangka Western Ribohai Dorbar Social Welfare Organization. Kila IT dak dor khas yo MLA dak baken tu yo ban pen urlong ya kimat jing dawa basateng. Suap nak submit ya kena kami memandang kepada Western Ribohai Dorbar gila berbagai mana IT dak show MLA juga MLA berang jingan boleh suai kena kimat ni babu akmat babu Western Ribohai Dorbar ka idon kampalat. Kami merendam jangka Western Ribohai Dorbar and Social Welfare Organization bala submit show MLA Ciri Asotun Chief Whip Government of Meghalaya minta kesing ke art new trip of Dorbar acara apply. Kebanutong Civil Subdivision ya ke Civil Subdivision ketum ke JUI minta bau SDO lain staff bun bakim jujuran office minta ke Western Ribohai Dorbar and Social Welfare Organization ikwa bakim tray lain staff tada duna ero Hidai mendon sya office RC hakashitayo nang bagi patba adong time kin kapsut pendek itu ikam ijam jempi kabar bandera taula lam nak bentang fencing jong Western Ribohai Dorbar anak kono steam kabar bilang bandera yani kabalai Western Ribohai Dorbar ibu ro kecing kerpan akmat jongki bantaula lam ban pleno inauguration ya ke model degree college nang bagi kana boleh kadang time kin yo ban admission no hak tega college hau ne senam uban wana ya usah kabasa Western Ribohai Dorbar ni buru kecing kerpan akmat jongki ban kran lem syakah department banjirap penyo lem ya kawai ka sop sentar anang lem jirang area ban kam pensuk lem ya ki basdom sipa jong kate kadong time baru kawai ban before la kerpa tu ban upgrade no ya ka usong sop sentar syak PNC. Kemasan ke Western Ribohai Dorbar ngiburu ke jengkerpan akmat jongki ban grand lem syak MEP DCL department nak bentau 33 HD KB bawan syak Western Ribohai jongi ban kampan state ya kedai gejing tray yau ngeulai katkom gejing yo i menta udang poi tang sidang lenti sakawai katkom gejing yo i jongi ke Western Ribohai Dorbar la ro bantan yau ngeulai na umar nong berlum terda sedum song namar nang ne la bendan tang pembahasan ne review dari man kuai sedum song ini dilong kimat gimang ibu kimat gimang ibu akmat do kamre ba mai dilang ban keren lo deman rak lem ne ka jing ye jing Western Ribohai ban syak go di balor la kopi yang nero sakum kini di department la kopi so SDO Patat Mak Civil Subdivision Director of School Education Ribohai District Nompo, DMHO Ribohai District Nompo, AED MEP DCL Ribohai District Nompo. Ini dilong timan bagi ibu. Dementang langsung itu ya tadi memandang mana itu soal itu dari nomor itu. Sama ya dirang semua. Ngapen pau ya kejing dokumen ke bakrau adu kata-kata. Agabana kalian jom i ke Western Ribohai Dorbar and Social Welfare Organization. Kapal kot soha yang syakanika meeting gedung ni, agajing syah kadika executive committee. Zaina kalian jangan orang sofer dengan wan tang ban ay agajing kepu kedo ya ke committee ke batmai. Namar ba kanu ke committee, kanu ke organization. Kadon kami agajing trailang bat inong mikmat UMLA, UMGC
Giron kamru yepi bapin paikmat bani trailang bati officers concern haki department ki repair na kebenca ban kentiu ya kadong kethan kejungi kakam kaba pinele politics kalong kakam kabayap bat kalong kakam kaba ngimla ban kentiu namal ba lada kanu ka organization kanile politics te kamon karoi kapar kejingku kejunghi katum kapang kadko te ngabu kejingkat ba depi ke Western Riboy Dorbar and Social Welfare Organization kabamapi kum kinong kipkam ki batmai pilai shimti ngadabu ya kejingkat ba yo blay nong punang tau on IP kejing start kejing shempang hagi nong yalam ki bakmat ba depi ki member baro naga benca ba pinyarap kumno ban kentiu ban ya trailang ringkat berkesorka ringkat baru MLA ringkat baru MDC ringkat bagi officers ki repair di department ki repair naga benca kumno bangin la ban kentiu ya kadong ngetlain kejung lada ba kinong yalam ki bakmat kimi syakmat ban ay keji trailang kesorka kanum tip ye ke kejingdon kam kejung kipat ba Tekum kiri syampang ki bangai ya kejing start kejing syampang kejung ti ngan nang bu ya ki jingkel ku kerdo api baro iwe haka Western Riboy Dorbar Social Welfare Organization haka ba mapi penang yo ya kejing start kejing syampang naga menta ba penang la wan ai ya kata kejing syakri kababhatam wan kentiu ya kadong kathan Western Hibro away kumban chupen pau hangne nakaliang jonga kum Emily hagi sansnam ki balalet jong snam arja katpra shwa collection hadu asa aja ulai shwa collection ngaso ban pen pau ikajing sungu ya ke sorkar ka balalet ha ke sorkar MDA 1 godo por ka balalet ha nak banta kadong kathan Western Riboy di Brockway Lada mi hai haki development ki repair ki major developments haki bedai bersuruk haki bedai berumbang umti haki bedai berkepuli keputi kita kimat ki bakmat tam ki bak kipat ba jong ke Western Riboy hi Brockway kilai ilot dainam dai baru kilai ilot kita ki mati ki ba UMLA jong ki haki jingkerpat ke jong UMLA jong ki ya ke sorkar MDA 1 Aga jingilang jong Honorable Chief Minister Sir Conrad K. Sangma Kelala shisha pan wakna si bunwa ki development nanta ka Western Riboy hi Brockway Bat menta na ak milenti nabi ka Western Riboy Dorbar and Social Welfare Organization Ya ka jingetre lang hakaba ngitnang la ban budin hakabide bat kine kim kani ka memorandum kimat ki bakong santam nakabenta ban ngitnang la ban pinskam ban pinjanai ban pinbit pinbiang bat bangin nang la ban pinsup ya ka jingdon kam ka joti pat ba ka Western Riboy hi Brockway